Yesus Anugerah Sion di pembangunan kamu, oh senang dosa kisah. Bintang nama Yesus, bintang nama Yesus, Hilo Yesus nama bintang nama tadi. Bintang kau sari timku, dimanapun di atas daun, aiso bilo mamari domo soira boy gotong kuma Yesus. Bintang nama Yesus, bintang nama Yesus, Hilo Yesus bintang nama tadi. Yesus ngomongin sasamo soira haropo humbalan. Yesus lagi orang kisah beriko. Bintang nama Yesus, sesuai ataupun mana, kawin di mo gatong sinuway, kagakato harus sambihon, harus sambihon. Waduh. Oke, senang suaban kumana tidak sanan atau kepakati lambus karena magisi atau kan isuang sambayang kinarahingan isuang kerajaan sorga suaban diti insan pada orang sikawi hai tu arah kesari kesiwatan dahai dan magisi so maya ditit kaisisan sumambayang demi susuab konsi kau Tuhan tu ahakan nuyahai iramutan dahai nga pati lambus samilah da gunaan isang buat karikot nagi kapag iramutan boros-boros no maya di pagisisan dahai ti berkata ini kita balut dahai desuai may dat ila kadaw nga amu ay duan dat kaisisan na sumampayang susuap bay na
Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amin. Oke, senang sabon kemana tidak insanan. Siyaw daw kayo. Hilod Facebook. Intan kuno pala lain. Ay, di kawit. Yun di tomodan. Yun di tomodan. Nabarasan di kanihabot. Mundalih madilod di YouTube. Hilod Facebook ngay ka. Sigog ka nga katumboyo. Di ko pwede sabon ni bahay. Jadi siyaw daw kayo nga. Harapan ko dati udah sebelum pukul 5 mumbangan dalo lain dat moid 4G hedge na pod nga might site halip ya megalidi nga are piramutan dati suai maya di YouTube konsikaw tu milah ta po dat kapag isisa dat sobo na bayan minum susuai kapurimanan ko yedit alanut di tatalanan dat sumambayang nakadawi lodi lasiba ay ya jadi dikurang hormat ke bagi bawa bersam si kakain manu buat makan. Oke, sabon na ba no? Ya didit apo di nakasuangay kang ngombolutan nga muang suang matulad digi. Ko basan mo Facebook to na po hom. Isuang gadua na hatus sa labi, napay kanihab nga parekati dat talo na hatus. Nga harapan daw asan ang dahil sumuang to labi kasanang sumuang iti YouTube bagi dibandingan di Facebook. Ay so Facebook nga asan ang sumuang YouTube. Jadi puji Tuhan tuh haroy kasariot ralanda suai. Pengkukurah takad magisi sadat. Minsus wabit. Jadi di atutua nga paningid iti hoy. Nalihuan ko pinapapuilat. Papapuyak ya. Siyaw. Foji padahal oh ya, age kasari. Kurang po lagi. Oke. Jadi kasuabon na ba no? Ako piya alumi sa kapurimanan kukulit. Kulit nga ngay di pala pura. Harahat pinakisakatan datambalot ka ni habom. Beda agaya ko piyari nga dadaw na di panguliding kat megali di tumu tu di turas anailan na malumungko na turas iti. Bayan na po nga pelajaran po dati iswang na doon na po dam talo hari bulan 3 pinempod hilad Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Minobor sa megalti. Om isyo it pinaparikot doho isyo na po nga miyampay doho. Ay siya pologos doho sangulunan om iho nga momonsoy nunuhi kontok kumasyo kumadaw. Okay, iti na po nga iswang pod ay tuluh datagayo nga Yesus na po nga okon ko mantad da pamagunan iti. Am ila na boras daw ki. Kinarahingan na po nga pinaparikat doho kadituhan Yesus om kinarahingan miyampay doho. Ako siya palagosan do asang ulunan om iho nga
kasari-sari da momonsoi nunuhit kontak pangintangan di siyo. Oke, jadi intangan to pala ayat itu nga mantad pa di guulo di mantad di bulan 2 papiso sorion dati det iati na patinga pinatad do kinarahingan do hingga na pakinenon dati. Hiti had so okay. Diretan da su tu juara blackout. Hiti had SO okay. So okay. Paling bagus. Hiti na had na suhu da kinarahingan. Hinah kau bandaraya kota Kinabalu. Hinah kau na suhu kinarahingan. Pinatod da kinarahingan. Hinah kau dapi-api. So, dapi-api bandara kota Kinabalu di Hinah kau na pinatod da kinarahingan. Hila kad Malaya. Hila Marikan. Hingga na po. Hila na pinatadan dati. Nukad hila. Isiyo ho pinapatod dati. Kamuyan na po nga. Isiyo na po nga miyampay dati. Jadi, pinatod to kad hingga-hingga na po. Ailan dati dat inapay kinarahingan nga miyampay dati. Yesus sendiri nga karait. Dat isya minanuhu da minaditi. Ailan ko dat isya na pa kami ang paido kasyo. Jadi mantadid di. Sira na po dat kapuri mantakod pinatod da kinarahingan no suhu da kinarahingan. Miyampay siya dati nga nudi dati dat unsa yon. Kana po siya dilo nga tu iyon na po kasari-sari da momonsoy nunuhi kontok ipangintangan da kinarahingan. Paingin sa du ta kapihaki hingga ta na po mantad ka kapurimanan dati dat pinatad to ka kinarahingan, pinakirim to ka kinarahingan, pinatumboya to ka diri. Nagi kapurimanan dati dat hini kinarahingan na miyampay dati. Iati na padi nga kasari-sarid momonsoy nunui kontok ipangintangan da kinarahingan. Jadi sakira na padi dat ay momonsay takad nunui kontak ko idapan da kinarahingan. Kontak no pod idang kinarahingan sudah pasti kompom dat kontak ko ipangintangan da tulod. Ay makuyad di. Kontak ko pod idapan da tulod apo ilanam kontak ko ipangintangan kinarahingan. Tu ihati no pod tihom harangay hit dati dat dirit harangay dati alasan. Okay? Boleh ba mencuri untuk kebaikan? Boleh kagano manakaw untuk kebaikan. Napondahit alasan kapagalan nga miyagali rahab ka. Minangudut ka. Haran na po pamalapaw dat madad ala. Jadi ay sakira no pod kapuriman to kad pinatad to kinarahingan. Ailan dati isiyo na po miyampay dati. Manta di patut dadid ino po hikaboboyuhan dati nga kopian to kadang kinarahingan. Ipagilitan na pod masa kabaling kahangan da awayan dati dat sayra da koin sadu to ko miyagali na retan to dit pelajaran din nakatalib nga kapuriman to kad aiso nanda katutun hiri nandad inapandahit kaboboyuhan dati nga apuri hot kaboboyuhan dat ibarasan dati akon kasangulo na Adventist ata koy olimon dat ay contoh lah pada ako katagad. Haray tambalot to manarita lagi. Tinapa nga sangulon sumandak. Hara di sangulon na tanakwago
nga akon ko dinominasi di Adventist. Po nakagira tapi ang balutan lah. Jadi karena pendidik usai gi ay tumanud pod dahay keluarga nga ay mesti tumanud ko ti dahay hugama ka. Yelo gya nga di bo. Ajaran di lo nga mesti sa imani iati nga roh yanto kay si sa hugama dat i ongoy kapiongoy. Jadi kadidi sumandag Adventist matiyahan ay ilan to na lah tu monotos to kay lagi mantamong kalidasan datinan memang nga ilo no panuhuan da isuanggat ay buras kinarahingan mantamong to katitinan tu tinapatinan dati nga walay kinarahingan ka. Jadi ina po di kaubasanan dat kagumuan haray haus nga di hay miloh ka. No kaditambalot. No kadikusay pakarajading kay kusay Hilom Malaya. Saya ko Hilom Malaya. Kasyo hilo na po matitiyanan ko o gumuo si bintis kasyo. Iyolo nagimang ko pihit o kwatet house kasyo. Isi na po di ay house isya di. Jadi iati itong Adventist. Palapakan ko Adventist to Adventist gya to doon taka Korean pahit katumbahan da suway la denominasi suway nga ina pahit to doon taka ting Adventist. To Adventist ako gayo Jadi ay kainsado to ko po atumbayaan to kadhiri na mati pinatadan natin kinarahingan di. Yesus sendiri nga magaku ni siya kana po sihom it kinarahingan it pinapatad do iti ka. Kamo na padi nga iati katumbayaan dati hingga ta ko na pa kadaw I will go ta ko do hiri na pinatadan dati. Pinatad ta ko na pa diri kinarahingan nga mongintong na dati to pinatad ta ko pagid hiri. Okay, katakan dat iya na pa nga sa ulunot nuhi asarod outstation na. Katakan da iya na po nga masitarla doon to ko katakan dat sangulo na masitar ngayon na di po to do dilo ito sado Pulo Patmos kapurimando o sanggulunan it kamoy di Pastor Jeremias kamoy Pastor Jeremias dat kapuriman kan pod so sangulun ipoy kara nga alumis nget kitano kasi kada ko usaw kara nga kamon po siya di nga inapay kapurimanan do asang ulunan di nga to mangudipon do pamusarahan mo. Jadi sayra na po pota dan dat misyon na sangulo na masitar contohnya dilatkian dan da sadu. Ni pota da irham akan kapatamon na po diri. Na di man ila ayam pengkuro. Mantad ka pinatad diolo dahiri. Ay sa piapi ramutan nga inapahit kapamuhandaman diolo kumadit pelayan-pelayan daw nga akan kaputut. Ya diri mo. Jadi ihati ka daw sayra da katad tokod hinggo-hinggo hali ped kadang-kadang apuri manandati dat aya. Di kinarahingan miyampay do hoti ka nga iyo nadot iyo nakadaw di pinagalan to ko dito no di sangulo na masitar pinatad hilad koy nando sadu nga ako ni ka napututi kapamuhandaman di misyon kumadit sangulo na masitar nga kadang-kadang id apuri mananda aiso tu inapagay paramutan nga sadu gya nga iyatin po miyampay kinarahingan mati kong balat ay kalihu akong balat atangkiadan manggada kinarahingan dati iso na po tanda kadati di nakatalib
nakuro tu iati na po nga ay kinarahingan tangkiadan apologoson paimiaw kahit itinohit anugerah paling katagayo kumadati pempasi apatay ko na pagi nga andi mo musarod patay sa dada mo ta iati na pati nga ipangintangan pakasari kinaringan Tuhan menyertai iati na pa nga sangin miyaw miya galod doon do iya ko pay miyaw iya ko pay miyaw isa tanda dat kinarahingan na po nga lumisi kasari dati pahingintang kasari siya dati sera na pod harapot moga susu asusu nga kadati ki sera na pod papahara nando ni karuhang idid ay kasukuran lah kapongon sikahan kanda di mo ng boros tanda na pod pati lambus pa kasarilisik kinarahingan pumadati nga asusu sa ulo na tanak olisi pa kinarahingan mantad kinalisihan di siya ay isa na po kapagalan nga iati na po nga isiriba haro kasariot ay tanak da asusu may putut-putut ka aya kajian ay badadi kapiya hitigi pengkuran na dako may putut-putut okay ay so di Facebook na ba na dat kakal pod H plus na line na iti so nangi wagi wah tilambuso dati apa ahawan na tugarang okay harati sa ulo na ay pangkot ba kinayanan na pa dila di nga ipangkot ba di nga tumanod ti pelajaran dati hilod Pacific Selatan saira na po dat angatan ako damoy panahak dat kotbah teka kumpulan umum pelajaran kasio nga kaubasan na po inapoy pelajaran dat panuhuan kaubasan kasalimpunan nga hodid Daniel 2 napala dati la Daniel 2 Daniel 2 nipih di Raja Nebukadnezar kaubasan na din la haraw na pa kumpulan umum gi nuno ha topik kat kaubasan naman imbulayay nubuatan paraitan ko nubuatan tumalibilat Daniel 2 patung talo na ta daw dati patung may nga patung ito raitan gi okay jadi nga insan ta daw sigog kano po kano hisyo dat ay pagangatan dat tajuk na po kotbah nga nuno nakura tu magindalan dat sangulunan iri tajuk daw kailan dati dat hali piya uli karna nakarait ako bandar dito nugi kailan dati dat hali piya dat agumu tokod hilak kabandaran nga iswang ka kapurimanan dilo haro it kapuriman dat sangulunan it miyagali ay sa okaylo kapurimanda ay sa opusaw kapurimanda it ay sa mangintaw kapuriman ay sa tambalut inapay ay lanom musik kaswabon kumaraja ay kumaraja muli kauli monsu makan modok hari kapuriman nanda tiad nga haraw nagi mahit rumah may na pakasari mo nagita daw
kapag timung-timunggot oyo tulod da Sabah gi to komhirin mo ni kita da do rumamay gisam kad ditaw ki iya na pondohom kana kumbala moy karajad ay akon ko kagutan ka kad ditaw ki jadi hali piad ikayanan dat ay kabandaran ida napanu dat kasibukan nga haray matitimpo dat kapuriman to kod inapahit kinahinaan dati diri nga it asahulunan to ko okay. Jadi siyaw tuming karaputut ako di kailam hitid do masaala ka hinad ako nga di milat tamo da nilabay nagi kaubasan na po dalam 10 menit kok tanduli na dalat 4G nga di bay na okay. Yesus sendiri antakan na hiti pamagunan lebih kurang 3 tahun lebih iswang na pelayanan paingkura kombal hinang ko siya kapurimandat o sangulunan sayra na pod minagang at siya dit talo murid di siya mini sambayang ilo taman Getsemani numan nga di siya nasihatay di murid daw tok ako nang kudi kasapot ay kumadada berjaga-jaga mintang-intang kat ay sanjam no kasya nakurto yun de boleh jadi otapot nagid isya na po nga ay pamanawi siya mininsado kan tadilo umhiri ni sistema bayang nga mila datid kamonat boleh jadi nakurato mo borset di kapuriman ni siya dat asangulunan ni siya isuang dat timpo idi sayra na pod asangulunan to ko nga hirinad hara kapurimanan datid o parlo da tambalut okay. Ako kuro na mo man sa kagrup WhatsApp sangulun ka na diri tok yadi law gi mi WhatsApp ko nga iya sangulun ko no isuang nakapasen dati hari timpo dati dat kapuriman to kod ay susay yadi asangulunan sayra na pod sa sangulun nga to kumharangay nanda tasaraw agungit irin nanda harangay nanda hit takanan perasaan kan tu ay sa ponong kiboros hari kapurimanan nga digi inanda hit kasunyan kadang-kadang iswang nga yung balutan nga yo dihi gisambokanda ditulun isay na parumi ka tam tarimon kuno po ka kapurimandat asangulunan it yadit ay so atulun da suway okay. Jadi ay tali piyah dat intan dati Yesus sendiri boleh jadi kombalat kapuriman da asangulunan mada isyo dat asangulunan da itindalan nakuro sayra na pod minamanaw isyo minangahak minagangat isyo da podam dua murid daw asanang matigad hara karuhang miagal da ko sendiri iya ko karuhang ko dihitid iswang dat pagisisaan iti sayra na pod sa sangulo na pod himbalangas ay sa samangat nga hara na po tambalot iri ni manahak dati dat ay semangat iswang na palayanan iko sadop iho nga minagano ka kasuwatan na mini among gi tinimungan dat menembor sa karay to kesehatan pembicara Pastor George Ebi
Ino pa'y timpunan nga piro no di hadi. Akuri po ti ay, jadi onom na hupod na maturi. Nga gumu-gumu korikot hatus nga hatus limo na hupod. Rumansak kadi hirid. Sarita diri guru pot gumu di ngay at paguhatan haroy mangkuit. Kahombi padiwa kon min serius padiri pokoy nga iri na ho ay korohian di iri na hot kantakan sera dahar karuhang. Miagalin dadit ina pondahi kinahinaan dati dahiri nga ato ko kapurimanda sa ulunan. Hara kasari at tambalut. Okay. Nakura tu iswanggat kitab minoboros hingga napad hara duo teka tulun talutulun da tumimu nga hinaku diri ka. Mila dati kamo yun dot inapahi pagangatan dahil di nga asanong nadiyati na po nga haro ako purimanan dati dat mila takad tumimunggat sara kuri-kuri piya. Akuri tako piya. Akuri tako piya ka gumu nga iyati na pohom ay paingin samok kasari ginawa dati dok makinarahingan. 2-3 orang. Sangulun ka piya digi. Pengkura di sa sangulun ay so di doon tambalut ka. Bersendirian. Nga isay kedua. Kinarahingan kedua. 2-3 kan pedihom. Ako di ko di mana ada 1-2 orang. 2-3 kan pedigi. Sangulun ko isay tiso. Kinarahingan lah. 2-3. Jadi sangulun to kapiya. Oh, ano di titagal na ay so sangulun ka. Nga sira na panaritan na duo. Ino pa'y kaduo no na kinarahingan. Jadi sangulun ka piadhing ko na po kada na di pumusarod 2 kagyadim o bulin na gidhin na kinarahingan ka sangulun ka piya kaduo na po di kinarahingan. Okay. Isuang da sambayangan dati hingga sambayang ka obisa sangulun ka 2 tulun. Dakaw na pa kapurimanan hingga hat kapurimanan dakaw dia dit kasandat ka pa sambayang. Isambayang dako so sangulun ko sambayang gahara karuhang. Takunan ko yung sangulun akong pasumambayang. Aruhay nga sambayang ko. Nga kada banda pa kayo rit. Bapa kami dalam surga seperti biasa. Amin ka. Kada banda pa kayo nito di lagi. Saro ko di tahun 97. Hara sangulun na ay remaja perempuan. Minanguhot doho. Sekolah sabat remaja iribo. Bolehkah kita sembahyang? Bapa kami di surga seperti biasa. Amin. Ndat sambayang makan bakagyari bo. Nakura to iya di sambayang makan. Kakuaan na po nga. Kan kalau kita sembayang makan, asal kita sembayang minta berkat. Oto po tigagi. Sumambayang to kano makan ay berkatilah makanan ini kah. Iri no. Jadi nakura naging dari seperti biasa kan po ka. Paling kura sa sangulun pakai kay sambayang kat seperti biasa amin. Miagal na padanda dati tito ay mo ni kid suab. Puri mo nun pagi dati nga inapay sambayang at palambusan ko ki kumoysa ang sikaw. Tu harapagyampayan na kasabot na bahay na. Umado nuno. May na barakatay ti piramutan. Kumatalo barakatay ni makikinango. Nakura madan na rin. Bapa kami di surga. Kinarahingan, pahingan iso ang kerjaan surga. Man, napakatoy miyagali ko. Basan kam amin kagi. Ako po na kumbal nakamong ko yun di sambayang nga.
Ieu dit kuno kotoran da tah koirak ko haro sumambang tadi hoy. Oh gisa mindet ihati nga iri pa ikaman ko sa sangulo na kuno pagi sambayang nga oni ba angay aulud. Kadang-kadang sumambayang komodok ati lambus kodok. Iri nahit sa kira sa sangulon. Nga haro na pakaruhang tumitik kapag inapay sambayang mga aulud. To kom mantad ka har karuhang nagdi ay lanam mo kikirayo ko pa yung kukura di nga idahod apurimanan la. Ay sera na pod har karuhang sumambayang ki. Ipiyahi tanak tanak piya asal do karuhang. Inapay sambayang nga tumitik kamulod. Mantad da mamarayop kinarahingan mongon sikaw um, makitamong palambusan nanday pakianuan haro yung sumambayang umakandat mung kodamdam amin. Nu nadi sambayang inapay tanak pud kita kutir di sumbayang ki makan mitalad di hay nako pagulo kuno lah mung kodamum amin. Uhatan kunda nudi pinaboras nu kang mu ulang ulangan nda si sumambayangan ko uhatan atapati ya nudi pabarasan na mung kodamdam amin gi ay elanam no pabarasan amin mungkin dat iri nagi seperti biasa ikan tegari mo kad ditanak-tanak hindi dat sakir no pasumbayang makan kinarahingan nga kailo ni di kasyam na minta berkat sudah ini saya tahu sudah ini dia minta berkat sudah ini kan di kinarahingan di kasih nga sakira na pod kikaruhang tako ada sumambayang isambayang piada ti iti walambusan nga ina po isambayang dating nga aulud ina po pelajaran dati di tira tadaw da nakatalib karai titit har karuhang har tambalut sayra na pamodasih toko asal har tambalut tanak pet tokoro atagak nit kumuri ni podasih iswangget pagindalanan dati miyampai kinarahingan nga miya galit deh iswang na sambayang nga miya galit deh sayra na pod har tambalut dati iswang na sambayang nga iati na pondahom ay tumi tumitik ko pod mulu di sambayang nga nakumbal ko nakatahan da insan la nakairak asih pakadihit asih podi sambayang ko Colombo sa kairak ko kumbal sinumbayang ki tanganak ikaruhang di mo ang upos sa tamo di tingaw tanganak ka tingaw kapupuho tanganak ka tingaw pohom pita kuna dadi sambayang tanggo main 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 nagi barakatai tingaw dia lo rita ko na di nga randi tingaw haro di ako na right siguro gati tanak-tanak at tanduan do angkol si ano lagi hinggo po din amin kang kuno po nakatahan na kaira asih patu di sambayang ko siguro kay kagahan iswang sambayang kada nanda di haro di sangulo na mo si tarot i minimpun na gid numan poinggoyo iti komoyendat United Preyo mo. Jadi doa bersatu. Jadi doa bersatu di pujian, pujian kepada Tuhan, makiampun, permohonan, syukur. Ika kardi dapat ki. Nga doa bersatu no po. Miagal dadi dit ada di oduyad sasangulun doa bersatu. Bersatu kapag yung mga hara tambalit ki. Jadi sambayang no dia hay kan masih taruh ri bonga di warasan ng bisay do osway ni doa berantai ki
Umbalai tok bodadi det ai dusun ministry doa berantai, saya doko mengatur. Jadi sambayangna dia hai Kak. Om isuang ke iso tinimungan haro lebih kurang 50. Nga dada mata sumambayang, kuno di nakatahan takis aku nopo kan di mosita nakuro. Ino patiganda doa bersatu idigi. Akan pihak doa bersatu bo it harus sumambayang nga mampahi to kono pod it orang ngau isuang sambayang idi nga iati na po nga seran po sumambayang nga mo ito ko amin kadati. Amin. Hara nagi it ka. Hara nagi kapihi kaborosot. Yes Lord ka. Yes nadiwakan dat. Amin kamu sambut di nga ino po dit aku kinatahanan ditambal di ino po harit di kalangan hara ahli dat tandu tanduan do dahirin aku di film sumandak kalau nakasawla asenaritan ino po ihir pilih tandu laharot lebih kurang 50 nga harot tandu nga panambut no po di tandu nga susuai disambot kuno di nakatahan dat takis ako no po manta diri kumpul it saliwan ako no po kasi pamanahon minagido tu timpunan kahagyam am kaubasanan dait it sera na pod manambut to di sambayang hi kabo sekira ako pudo mo sa amin ka iyo ho no pagi aku kauyuh kopiyan ulang akan tinubasanan ini bo sera na pod sumambayang so sangulun na po nga ay si bora tutunan dati nga haron na po karuhang um papalambus ako na dadit amin ka nga agat ti dila ako ulam na kuro rin nga mo ako daw mopi kopi ako lad amin amin kala nga itinapatandem manambuti sambayang kasi lagi ka yadi mahidlaid tu alay diga ti United Prebo kadang-kadang hari ko 30 menit aransak naman COVID agumo ipermuna hari ko senjam maid mahidlaid nga susuai di siya kan ara kadit yadi kasi isusuai di karangan kasi aku di nakatahan tok takis ako mo diri guru pidi kasyo jadi isuang dat ay sambayang dia nga haro hitit keperluan dati dat ay haro karuhang nga kada indod sumusuay ki sumusuay na punday silap sikit hari serius buat tu lahir guru nga mantad ko sumusuay di sangulun po nakausa ka piyom takis sa di hiti sa di jadi ay salait sumi manambut ako dit semangat nagbagyari bo nga ano mo matiobas ki isambayang nga aganggu lagi nungon dati amin ko nga amin kumbal ko dat amin kada ko nga amin kadi ko gumuan nga kampa kay sambayang iri na giyakin di patungin di Elda Edson po olog ada sambayang sangulun aku po nakumbal nga nakumbal ko man nakarangaw hari mo tigahit kagumuan na ba iti kasumandakan lagi suhon nanda doa pembuka ikagumuhan akan ko isa sa ulun nga akano sumbayang kampiyahan dato ka sumbayang nga ay say di tarong gisambot pong kadam mo tila nga ukabon na matatiso mintong di intay tilo nga sumambayangi kada di alay dagidi haro di tanakal-nakal
Amin kasi oh, amin nga no tangolon nga kampak kayo na po sambayang ako naka-amin ni sumambayang man lagi ako pio palambusa i boros ki haran na po mikrofon ikagumuan i doa bersama doa umum pelambusan lagi ako pio Milan na po ang polago ni amin tu iya kadaw kadang-kadang ki kodo po ako lebih pendet anaru ko pa sambayang kodop ngay ako jadi amin kan pundet di tologod nga oposikan amin kanu nga sumambayang kasariti so matuno karang ko pud kuron kanda dati manago-nago nunday wo kan kanda kauraras ginda iti sanda kanu nga ay kauraras ngan dagura ay sikon til lagi ya di ta kana di mo jadi ilo nala cabaran-cabaran akan naka isu ang tindalan dati haro ti kaboling kahangan na posisyon sumambayang pia nga osono haro ko timpu-timpu det iati na po nga haro korbang aswang na sambayang. Megal doho, kunan ko sairan po dahara koruha ko sumambayang gi aulod nga sambayang. Kulam na kurar ito yadi. Nga sangulod na po, ay kadang-kadang ay ampakan sambayang. O kon po di siyodok, sumambayang ko lagi, ay pihan nga inugi sumambayang. Isay do kayo hi sumambayang no po nga pailatan sa sangulod. Haro, haramada ko na ipailatan dat sumambayang. Ako pwede ka ben akong bala pailatan la nga kasaraw ko'y mada. Sumambayang sa sangulon, kasaraw na dad. Kalatan nom di ko ako datumuhan. Sumambayang kanda pailatan dat karati kinarahingan ni Tibo. Pailatan nga abuli bo ka. Kulang pa yung kuragya ka peri nga ina pa ilahan naratian nga sebagai tanda hormat dati kumakinarahingan. Sangulun kapya sumambayang o sangulunan kapya pombanganan na pangingirikaw siguro na mirikaw paing tud paingirikaw paingkakat milah na po asihat ka na po kada na sumayang mapailatan halip ya sa sangulun tu isa at ay kahormatan dati ugyarit yan di ba okay kinarahingan na po asaro dat papatod malaikat-malaikat daw mangintirong kumadati. Okon nako papata di siya dat i mga hak mangintirong dati nga isya nang ikadaw pinaparikat tilat boras-boras daw imilang mga hak dati. Minanahak nagi siya keluarga kumadati, minanahak nagi siya dat anggota-anggota gereja. Montak daw sendiri nanuan ako kinarahingan da mo kikinangong dit sayra na po kaswabon nga iyolo na po nga mandadandan dit pagisisan na sumamaya iyo kayo na rin puji Tuhan na kayo iyo kadaw gi ako na kahanda da sumuab tu mandadanda didit polambu sa boras kinarahingan kadang-kadang kat ikawan-kawan nga kumaus-kausin ay iyo didi asibuk ko na diyo ako rayon po harahila kalangadan dati gi nga memang perlu na kasaimbangan lah kadang-kadang iswang ka karaja dati iya ko kadang nga iya dihi haro may ipagilitan na kundad gisambot tagodon nga no di karuhang ay nuli ko piya dihat kahandasanin do ka nga ainsanan to kati nga no kadilo nanuan to ka keluarga nanuan to ka naging anggota jamaat
Iyo ho nga nanuan ako mo kikinang o. Iyo ko nga nanuan mo ng boros. Secara pribadi kapurimanan ko. Seran kon intangan kula pelajaran gi. Haron nula idea nga muntok do kayo haro buku dat menjadi murid setiap hari. Ino po Columbus ko nga ako ni ko 100% dahil boleh jadi dahara 20% no kopi agal. Bahkan hari aiso tu opurimanan kudat pangahakan da kinorohingan dadamo te iswang monomoras. Kumbalo ko mo tidak nakasadya titong pinay ngay. Sayra ano po dat ay kapuriman ako sa dia iri nandad sumambayang makiano pangahakan da kinorohingan. Kumbalo ko mongigit iti pelajaran oy oy lanit ako sa dia. Contoh lagi. Manahak nga di sunto. Sera na pod ako sa dia. Miyagal lolohodi. Ako uri atulis. Ilo nitana ko sa dia. Pasadia na po. 2 lambar nga arumpos. Balajar mo. Nga puji Tuhan. Iswang dat kapag isisan na titit pelajaran. Apa na kumbala lebih kurang 30 menit. Tako lagi. Bahkan bobosan ko na damangin ni ba. Nga anaruhi kasari. Nga purimanan ko mantad pangupan dat kinarahingan. Puji Tuhan mantad pangupan kinarahingan. Iyo kayo kadaw nga makinangawi. Hali piad kongingin na talingod ako Kasindo lagi nawa aganitan akahitan na ginaw na ko korangotit pelajaran da ay gitan dati. Nga makinangaw ko. Ihari ginaw ay arahyan da mampay. Ilo nila kamandat iyati na pati nga pinatahak ko kinarahingan. Iyo kayo pinatahak ako kinarahingan. Iyo ko tinahak kinarahingan doho. Iyati hara keluarga tinahak kinarahingan. Gereja nanuhan takodat para jemaat it ang pusot tisam-tisam. Jadi kung sikaw mantad kinapagyampayan dati puji Tuhan tu napurimananam na koiloh toko dot kinarahingan na po nga miyampay kasari dati. Selagi dat igitan toko kinarahingan harohot kapurimanan dati dat oporluh toko mampay kasari di siyo iswang nakposyen dati may to kana igitay iti kapurimanan dat pinatak kinarahingan kumadati. Oke, jadi pohilon to nati pelajaran do bay no. Tepat pukul 6 to di bay na disiplin na di. Suab kada toko kasusa harap po kasari kasiwatan dati. Ay ralaman nanda dati dat nakombal na ko ito hanya susat kapuriman dat asangunan. Da suab. Jadi pukul 5 dat ni susuab kapag yampay ta kaguhom harapan dati dat alumi sa piramutan moy dat ay milat ako dito bang Facebook dat ada suab. Kana umisis at takad iso ang nasambayang. Kinarahingan iso ang kerajaan na sorga kung sikaw to kaswabon na bayno insan po dat nakaimpupusiya ti pagisisaan na sumambayang iso ang nabura sa lusun. Santab na padit na may andahay nga manahak da panudukan imila dahil igitan da iswang kakaposen dahay santab dit na Columbus dahil mila kasindual at isang nga pagyampunan dahay gisambat amo maganta birid at mangigit dahil misi sa kago na kaswabon na swab timpo diti sumambayang yahay montokot insanan makikinangaw mo idat ilo na pod iswang tada dubay na mantadat pagindalanon dielo pekerjaan nunu na pay buru-buruan dielo
nga manu yelo ahako gisambot simbayan nila isuanggat buru-buruan dilo sumambayang dihay lebih-lebih pamuntak dit nakawaya dot amo sihat kay nano may nila anway da semangat nagi kekuatan da ginawa gisambot kanwila tumugwang ikapuriman ang idi iday karohian dahay sakir mintok do karohian no nga lingasan no ilo gisambot ilo kadaw nga kanu dat papatilambo sa pelayanan kumadia Tuhan kung sikaw tu amo ginagina berkat no sa ninaro da tadadubay no gisambo asamo kasari ay kumadia pagka nag-iisuang dat kang garitan na kukwestiyon nuno na pa'y awayan nilo nga may nilo anway daralan na sumaliwan gisambot kapuriman nilo dat iya na po nga ako malaman ng kiyadahay iti nasambayang dahi Tuhan pasaran dahi kumadia isungaran di Tuhan Yesus Amen. Kay kung sikaw da kayo napagyampayan dati hinakaw po kapiro bata ko dat kasawaban na so